Isahani y'umunyarwanda muri resitora, mu birori cyangwa mu ngo akenshi usanga idakunda kuburaho inyama, yaba iy'inka, inkoko cyangwa irindi tungo. Ariko muri iki gihe birasa nk'ibiri kuba ingorabahizi. Ngo ikaze muri ikiganiro, haba mu ngo ndetse na za resitora. Muri iyi minsi urasanga hari ikiri guhinduka cyane ku bijyanye n'inyama, aho bamwe bahisemo kuba baretse kuzitegura, yewe hari n'aho zivuga bakabyumva nk'umugani. Abandi bazamuye ibiciro ku mafunguro basanzwe batanga, barabikora ngo batajya mu bihombo. Hari na resitora nyinshi zahisemo gusimbuza amagi inyama, izindi zongereye amafaranga ari hagati ya 500 n'amafaranga 1000 y'u Rwanda ku isahani. Ku masoko hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba, inyama irabona umugabo igasiba undi, maze babandi banze kurya ibishyimbo ubu nabo ngo nta yandi mahitamo bafite. Ngo ikaze muri ikiganiro, aho tugiye kuvuga ku nyama muri iyi minsi ziri kwigonderwa n'abifite kuko ikiguzi cyazo cyatumbagiye. Abacuruzi n'abaguzi b'inyama z'inka mu mujyi wa Kigali mu mpera z'umwaka 2019 nibwo bumvikanye basaba inzego zibishinzwe gushishikariza abaturage korora amatungo magufi. Ibyo ngo byari mu rwego rwo kongera inyama ku isoko. Icyo gihe hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ababazi b'inyama ndetse n'abazigurishaga bazamuye ibiciro byazo. Birumvikana ko abakunzi b'akaboga icyo gihe bagaragaza ko bari babangamiwe n'izamuka ry'ibiciro ry'inyama muri uwo mwaka. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2019 icyo cy'imvange cyaguraga amafaranga 2200, gusa umwaka warangiye kigeze ku mafaranga 3000. Umwaka wa 2019 warangiye roti iri ku mafaranga 4000 y'u Rwanda ivuye ku mafaranga 3000. Ni mu gihe kandi abakunzi b'umwijima bo muri uwo mwaka bawusoje bari kugura ku mafaranga 4000 uvuye ku mafaranga 3000 by'u Rwanda. Imyaka hafi 6 yarashize ibi nkubwira bibaye. Birumvikana ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'inyama ku isoko atari icya none. Mu mujyi wa Huye icyo cy'inyama cyageze ku mafaranga 7000 mwaka 2024. Icyo gihe hari ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Kimwe n'ahandi mu gihugu, mu mujyi wa Huye imyiteguro iririmbanyije ya Noheli. Hari ku mugoroba wa tariki 24 Ukuboza 2024, ikinyamakuru Igihe cyatembereye ahacuruzwaga inyama mu isoko rikuru rya Huye hari mu masaha ya saa 11 z'umugoroba. Mu nkuru yabo banditse ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 2024 saa 7:48 banditse ko basanze muri icyo gihe abana ruruvunganzoka bari gushakisha inyama, ariko muri uwo mugoroba ngo bari bazibuze. Icyo gihe abaguzi b'akaboga mu mujyi wa Huye babwiye ikinyamakuru Igihe ko inyama zari zazamutse, aho zavuye ku mafaranga 6000 y'u Rwanda zigera ku mafaranga 7000. Icyo gihe abacuruzi b'inyama mu mujyi wa Huye bo babwiye ikinyamakuru Igihe ko kuzamura igiciro cy'inyama ngo bari babikoze by'amabara kindi, ngo cyane ko inka nazo zari zihenze muri ibyo bihe by'iminsi mikuru. Ni mu gihe muri mwaka 2024 inyama z'inkoko, inkwavu ndetse n'amafi nta cyahindutse ku yanye n'ibiciro ku masoko. Tuvuye mwaka 2024 mwaka 2025 wongeye kugarura imvugo ivuga ko iwacu turi inyama ku bunane. Iyi ni imvugo yongeye kumvikana neza cyane cyane mwaka 2025 ubwo abanyarwanda mu bihe by'iminsi mikuru y'imera zisoza umwaka 2025 twitegura gutangira umwaka mushya wa 2026 mu mujyi wa Kigali. Iyo wageraga ku masoko, by'umwihariko isoko rya Nyarugenge, wasanga inyama z'inka ziroti ari amafaranga 7500, mu gihe kandi z'imvange yari amafaranga 6500 y'u Rwanda. Inkoko y'inzungu yaguraga amafaranga 4000 y'u Rwanda, hanyuma inyarwanda ikagura 6500. Amafi ikiro cya terapia yarageze ku mafaranga 12000 y'u Rwanda. Mu mpera z'uwo mwaka abakunzi b'inyama z'ihene ikiro bakibonaga ku mafaranga 8000 y'u Rwanda. Mu isoko rya Kimironko ahacuruzwaga ibikomoka ku matungo, basanga inyama z'inka zivanze icyo kigeze ku mafaranga hagati y'6200 n'6500. Indagara zizwi nk'indundi mu mpera z'umwaka 2025 ikiro kigeze ku mafaranga 2020 by'u Rwanda. Izisanzwe cyaguraga amafaranga 8000. Ni mu gihe kandi icyo cy'isambaza cyari ku mafaranga 16000. Ahazwi nko mu Nkundamahoro icyo gihe wasanga inyama z'inka zivanze ikiro kiri kugurwa amafaranga 6000. Ikiro kiroti cyari ku mafaranga 7500. Inkoko y'inzungu yari amafaranga 4500 y'u Rwanda. Mu mboni z'abakiriya b'akaboga n'abari basanzwe bagacuruza aho mu Nkundamahoro bagaragaje ko icyateye izamuka ry'ibiciro by'inyama ari uko inka zakomeje kuba nke aho baziranguriraga, byatumaga izabonetse bazigura ku giciro cyari hejuru, nabo bigatuma bazamura ibiciro. Reka tubabwire ko u Rwanda rwiyemeje kongera umusaruro w'inyama nibura ku kigero cya 20%
ukava kuri toni 217 mwaka 2025 2026 ukagera kuri toni 247 mwaka 2028 2029. Ibi bikaba bishimangira ko hitezwe ko umusaruro w'inyama z'inka uzava kuri toni zirenga 76,000 mwaka 2025 2026 ukagera ku 86,000 mwaka 2028 2029. Inyama z'ihene kandi biteganyijwe ko zava kuri toni zirenga 36,000 zikagera kuri toni zirenga 41,000. Kuri ubu mu biganiro bitandukanye hirya no hino urasanga bagaruka kuzamuka ry'ibiciro by'inyama. Muri iyi minsi wavuga ko inyama zikwigonderwa n'abifite kuko ikiguzi cyazo cyatumbagiye, aho ikiro cy'inka kiri kugura hagati y'amafaranga 10,000 n'amafaranga 13,000 y'u Rwanda bitewe n'aho uziguriye. Iri ni izamuka ridasanzwe ukurikiye uko byagiye bigenda mu myaka yatambutse, aho ibiciro byavuye ku mafaranga 3,500 bikagera ku mafaranga 8,000. Umuganga mu bagiro Saban Limited riri muri Nyabugogo witwa Mbabazi Olivier yabwiye ikinyamakuru dukesha inkuru ko nyuma y'uko bigaragaye ko inka zarwaye indwara y'ubuganga, hafashwe icyemezo ko amatungo arimo inka, ihene n'intama abanza kugenzurwa. Hari n'uturere tumwe na tumwe twashyizwe mu kato kugira ngo hirindwe ko iyo ndwara yakwirakwira mu gihugu hose. Ibiciro by'inyama z'inkoko nabyo byarazamutse cyane kuko ikiro cyavuye ku mafaranga 2,500 kigera ku mafaranga 3,500 kubera uburyo abantu nabo bari batangiye kuzigana cyane. Ariko nazo biragaragara ko ibiciro bikomeje kuzamuka. Iby'inyama z'amatungo magufi nk'ingurube nabyo byarazamutse, iz'ihene n'intama nazo byabaye uko. Kugeza ubu ugeze ku masoko hirya no hino urasanga ikiro cy'inyama z'inka kiri kugura amafaranga ari hagati y'8,500 n'amafaranga 11,000 y'u Rwanda. Ibi bikaba biterwa n'ubwoko bw'inyama naho umuguzi ashobora kuba aziguriye. Umuganga w'amatungo Mbabazi Olivier we yagaragaje ko ubu Kigali ngo bamaze kubona aho bashobora kugura amatungo yo kubaga, cyane ko mu turere tw'uburengerazuba ho byamaze kugaragara ko nta ndwara ihari. Ibi rero bikaba byaratumye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi n'ubworozi RAB gikomorera amatungo yo muri utwo turere guhera ku itariki 15 Nyakanga muri 2026. Ibyatumye hagaragara amakuru avuga ko hari n'ibagiro rya Nyabugogo ryabagiwemo inka zisaga 120. Mu kiganiro yajyanye n'ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru akaba yaravuze ko abakunzi b'akabuga bakwiye gutangira kwitegura igabanyuka ry'ibiciro. Akaba yarasabye abaturage kongera gutinyuka inyama ngo cyane ko mbere yo kubaga amatungo mu mabagiro yemewe ngo abanza gusuzumwa n'abaganga babifitiye ububasha. Nshuti bakunzi twari kumwe muri ikiganiro, ndabashimiye cyane, ariko kandi mwibutse ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro bitandukanye mutegurira umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane.